Nuer mala kenyam biya kamal ka Nuer online TV channel to kon galer mi jidit me be calling again wasme bana raje me bana je link kui SSPDF de ni kirma ya ditin tire which canasser ka jawo danen chano ngwada me take turun bu kon ka nywa kel kan kono re ler kana me mi jiram jidit gorno jin nywa kan ne ko kenen kon ko ke channel ka bi subscribe ka bi notification bell bi jetwan and on chala do de ni SSPDF re which canasser she can share nhiali ki gwada la nhiali newton kana to kam let kana chana tunti chana ka nywa kel na me chala do na me share nhiali you know quite quick chale pindang I don't know but na me watch kana much be nyo turum da dien na mani tur kel tur barien jano gwasame no okay na mani jenen yen mani chara me ko wallet kana lo lel ken chara ngwado mane la chara ni let kana so la ken let kana ko bre ni albi kula nyur cha jo mo cha ja kwen mara dien ba kui kono no ngum ko kan la plan ngwaso mo mi let kana mo jamoni ko ntame mi je to ko en kanete koni la de ne gwad me cha jojo no ken chicken tere which kana sare rak tiken ka wi yara du lo tiken jok wala benetan de rega mat ka do ran chalat keje wala jelati kel ko ken dal ken kerek wa nyogbo chicken jel ka gwan mu ko ken dal ka dong de ran pin so na moni let ken ka pel ka do ran chalat keje let ken pel lo chicken tere ga long la karin ya to bugrian to biken nang adu kulel biken kula la kun kula lo jok la patrol ken ke tiang ko dobrana chalat ke ya jen gwene mo gwada la na mani turbil me jen turbil dana ku ngarle le non ko let ko la yoj pin gwada yen la mun mene ne me mun moni jen mun ana chiken tet so ken de ni te kala de mene ka jodana chalat do ken wa ku ken upgrade ni Nasser air strip you know wa kalet beje kwenye gwada me ka tok English SSPDF upgrading Nasser airstrip as of yesterday. The South Sudan People Defense Forces have officially commenced the upgrading of the Nasser airstrip starting yesterday. This development marks a significant step toward enhancing infrastructure and improving transportation and accessibility in the region. Under the banner of peace and progress, the SSPDF emphasized its commitment to national development. The initiative reflects the military support for peaceful reconstruction and long-term stability in South Sudan. A military spokesperson stated, "We, the hero of South Sudan People Defense Force, stand firmly for peace against war. This project demonstrates our dedication to the nation and our people." Akan let kana kui malka malin kan karodian kana kon shal kan Nuer dio jache Nuer kan tin chi je bori tin ka chen tin bo but jeno chicken chari kana to ko milet kana so kwal ku jeno ko nguntet kan ga pinyan ko ban non bana ngajala to ala Nasser be kana yar ko ngai kana gwano chicken be jantin mu to ki be kana mo kenyo nyu dit ba ko do bran charat ke je ko ken dal ken you know. By the way ala jejen bor ke long lo ngai kana ba dal ken ko de ken je bor de kana mak ngai kana gwano chije bor ko be pal anyway janan go de nyu akel betamal